Iya. Uime kuri twazi menga nayo. Nenda kufikia umwega no. Eki. Ati nikufikia. Nyaba. Ndio ko tendo mwana. Kuranyo. Tena ko ndo mwana mu mutwe. Mwana mcheni tugana. Ni wenda kufikia kino leo. Mupirita. Icamira mbere wakoza kambere uraryowe guraje. Akakabiri uraryowe guraje. Yakarakoze. Umbiriza sha. Twarahejeje akambere uragira. Nyaba. Kongira wo. Akora kongira mu mwana je. Nena ko dikino. Twararyamanya akambere agakuka mwana. No. Agakuka koza. Akagatatu birakonanya kuri. Umbiriza sha. Mama yarayaje. Imama yara yanje. Ingeje ndavuze amahe. Akambere. Mama we. Hewe. Ushako ibisazi byanje bizukunye. Imama hera yanje. Una mizimu. Imama hera yanje nyarutsa. Amahera. Oh, amahera yi. Mba shake. Je nongira nkongo ndo. Wewe kwanza ni peti. None chira kwa amahera yi. Mama yanje. Mama hera yanje. Nyarutsa yanje. Nyarutsa. Wewe sana. Mama hera yanje. Wewe. Ingenda ku. Nyarutsa. Mama hera yanje nyarutsa kongira. Ingenda ku amahera yawe. Nyarutsa mama hera yanje amagende. Sibati umviriza. Jene basi ndavyibuka urumva. Ndavyibuka mugabo ingorane zawe. Wewe amakambere. Akakabiri. Wari waryohewe. Akagatatu sinagize ne kugira ngo nabyo nangorane umviriza rero. Reka wowe basi tuvugane ndagwe telefone. Manze kwigomba ngorane. Ima rero nyarutsa. Telefone yazimbiye mugabo. Ibyo biragushampa. Mama hera yanje nyarutsa. Nyarutsa mama hera. Nyarutsa mama yanje. Siombe kupe simu. Nafanya mbio kiti hapa. Shinda hiyo. Kuna nini hapa? Kiti hapa hiyo. Kuna nini hapa? Mzee karibu. Sasa kwenye nyumba yangu matatizo gani? Umviriza sha. Umutipe umva nawe yaraje mwiri wanje. Turagize tubwira. Agakuka mbere yaragize aryoheye. Akakabira aragira aryoheye. Ageze ku gatatu yahejeje abwira ngo sote hanze ko mbacagiramo. Nanjye no musire namufashe ategeze ko mama yanje. Nisikilize. Naam. Ya kwanza umetoa ndani. Ya pili umetoa ndani. Ya tatu. Afu tunataka kumlipa. Mwalamu wewe. Wala utanipatia hela zangu. Nimempa simu brother. Mupe pesa. No. Unaona hii simu itafaa kuchukua pesa. Zote anakuwa na deni langu. Nipatia simu hii ndo sawa. Mimi au kama. Na, niko naongea na wewe. Wewe unakuwa sema. Amekupa simu. Sasa wewe ondoka na simu. Baadaye utafanya nini? Ataongea na mimi. Nani wewe? Kwa mimi simu yangu. Simu yako ya nini? Ona. Sinaona. Wewe niache. Simu brother. Unasikia sasa baba? Sinaona. Sasa simu yangu hapo. Simu yako ya nini? Nipatie hela zangu hapo nikurudishie simu yako. Sisi ndio nitagomboa. Utagomba nini? Hiyo hapa uongezi kuiona. Baba. Unaona? Niache. Ya mara kwanza uliingia ukafurahi. Sawa? Ya mara pili ukarudi ukagonga ukafurahi. Na ya mara tatu ukaingia ukafurahi. Leo hii sasa wewe hivi uko mtu wapi? Sasa vipi? Niache. Simu yangu. Sikiliza. Kwanza. Kimya. No.